aho niyo mberaho ni ukuvuga ngo Imana izahera ku bwitange bwacu ihere ku maboko yacu tubona gake. Ndasangura abaturage ko mugomba guhumurika ntimucikacibwa intege na bene wacu bibihahirana batagira umutima bashake ngo babeho bonyine abandi batariho, ahubwo muje mureba intego, murebe maraso y'abana yaviriye muri iki gihugu. Ntabwo tuzayavirira kandi bitwaye dukora zakozwe n'abandi. Ibi bihe si ubwa mbere bituzaho. Igihe bamuhindanye n'abagakingiye baza bafata imunde bakazamuka abantu bari mu mishasha babishwa n'abacinya imiryango myinshi irahona irashira. Araba kandi baturanye bacu batuzize uko twarera. Ni ukuvuga ngo rero iyi ntambara tuzayirwana ingundura. Ubu turi kwirwanaho, ariko hari umunsi kwirwanaho kuzahagarara tugatera tumeze nk'ibirura. Tuzotera tumeze nk'ibirura kandi ibyo tuzabikora. Tuzarwana tumeze nk'amadubu. Nimba mutumva ibirura, amadubu. Ntabwo ibi bizagarukira. Mu maboko yacu harimo inkota, kandi iyo nkota izasogota abanzi bose batekereje ko ari twe bwoko bugomba kurimbuka. Mu maboko yacu harimo inkota izasogota kandi karimbuka. Ibi tuzabihorera kugeza ku wa nyuma ibi, kandi igihe cy'imbabazi kizashirwaho iherezo. Ndashaka kubabwira ko intambara tutenda kuyivaho. Nimba hari abantu bibesha ko hari ibintu bibaye igikuba gicitse ngo twotezuka, wanadanganya. Nimba hari umuntu bibesha hano munsi y'ijuru ngo hari ijambo yovuga, hari ikintu yovuga, noneho ngo abantu bagahinda imishitsi bakananirwa kurya, bongo. Tuko tayari na tunaendelea na tutaendelea na mabadiliko yatakuwepo. Kuba tuzira gusa ko turi abanyamurenge mu gihugu cyose kawe twahemukiye, tuzohagarara ku kuri tawe turenganyije. Nta muntu ubundi bwoko dusagariye ngo tumuhutaze, ahubwo duharanira kubaho kwacu kuko dufite uburenganzira. Ntawe tugomba gusaba kubaho, nta nuzo tubuza kubaho hano munsi y'ijuru haipo. N'imfu z'abana ngo zise ngaho bibamaze ubwenge, niko bigomba kugenda. Ibintu byose bisaba ikiguzi, kuko iyo bitagisaba ntago mwari kuba muri hano. Sasa urya mbere umunsi abana bapfa mu Matanganika badahe barwana bakicirwa ku misego y'ibiraro, abandi bakarasirwa munsi y'inka bari gukama. Izo zarabaye. Wa munsi mwarerekeje yanzira bavugaga ije wanyu Misiri cyangwa mu Rwanda mukagenda, ariko icyatumye mutagenda ico nico gitume duhagaze hano, kandi duhagaze twebwe. Kugenda kwa mudabaye n'ababanjirije n'abazabakurikira ntabwo bizadutitura, nta nubwo bizaduca intege. Tuzakomereza aho nyine maraso yaho. Wishimye gute ko abana bacu bageza? Nishimye ko abana bacu bagahagaze muri brigade. Ndishimye ko aduye yavuye. Ni iriya jambo rikomeye cyane ku mutima wavugunye. Nuko aduye tuvuyeho. Aduye ivuyeho. Bimeze bite bwira abatara bahari? Turishimye n'abari mu kirere n'abari barahunze bose. Nibagaruke twafashe igihugu. Imana duha igihugu. Nishimye mu santere twatsinze urugamba, twanesheje, kandi turishimye pe. Twese ngo habaye ibibazo biremereye imitima, ariko twishimye kabisa kuko tubonye uburenganzira.
Mwijala muri Monique pa. Manza mwijala muri Monique pa. Hauna muri Monique mzee. Mwijala komine Minembwe. Courage! Zamarere! Ngiyo Monica tuyinjiye. Nibagitwike. Abari hanze ya Minembwe mukuje akarere twagafashe mukuje byo Imana y'umurenge yagaragaye umunsi wa none Shiruka bose baragenda barataha muri gakondo yabo we bavuye mana we mu bubata bavuye yewe mu bubata we naye Musa akasema twende ni kumuji wangu